دهيما کو ترکیه جبو اپراسیون کسر روجلات چمی فرات آماده کارین برفره دکم دنابر ترکیه و امریکای ده جبو دوره که آرام هفلیتن تینه کرن. شانده امریکی جارا دیم جبو کو ناوچه آرام آل روجاوی کردستان نقاش بکن لپایتخت ترکیه انقره برایدارین ترکیه را لهورونشتن. ده هفدیتین کو ده پنج طبقه ده دست بکرنه حتی نه انجامه که ایرانی در نکتیم و ترکیه ده بیشه گر انجامه که در نکوه اوی تقاض بری خوب بدن روجلات چمی فراتی و دوره آرام جی به تنها سری خو آوا بکن. او مجار دنوا پسپورین ترکیه ده روجاوا سرکیه و نیرنین جدا خود دندر. ببوچنا پسپوری اولهیه ترکیه مراد اصلا امریکا بوان هفدیتنا وک مجار من بیچه سری ترکیه گریدم. لی ترکیه ده به تقاضی بری خوب بدن روجلات چمی فراتیم. Böyle bir operasyon mutlaka olacak. Belê wê teqas operasyoneke bêkirin, çi bi Amerîkayê re, çi bê Amerîkayê. Di mijara min bicê de jî di navbera Tirkiye û Amerîkayê de hevdîtin hatin kirin û gelek soz ji aliyê Amerîkayê ve hatin dayîn. Lê belê tenê yek jî nehatiye cîbicî kirin. Bi van hevdîtinên dawî jî Tirkiye dizane ku tu encamek dernakeve. Ji ber vê çendê teqas dê operasyona bo ser rojhilatê Çemê Firatê bê li darxistin. Tirkiye dê bi xwe devera aram ava bike û YPG jî li ser sînorê Sûriyê dûr bixe. برانبری وان نیرینان لگوری پسپور روجلات ناوین اویتون اورهان جی روجلات چمی فراتی ناشی به افرینیم جبر کو لگل امریکا هیزن هفپیمانی لوی درینم و کنترول قاده هوایی ده دست هفپیمانی دیم لو ما وی کوتی گوتن اپراسیون که برفره بکناییم. Fırat'ın doğusunda dediğiniz gibi Amerika'nın askeri... لروجلات فرادی وکی تزانین لگل لشکرین امریکی، لشکرین بریتانیا و فرانسه جهنه. کنترول قاده آسیمانی جی ده دست هیزن هفپیمانی ده کو هر پشتوانیان YPG و حسده دکن. جبر ویه که ترکیه وکی افرین و مرتالا فراده نکاره هزین آسیمانی بکار بینه. جبر هبونا لشکرین بیانی جی نکاره به برفراهی تف بگره. هر وها هگر ایرشک لهمبری لشکرین امریکی بکرن جی دی پیوندین انقره و واشنطن آلوستر ببه. دمجار آوکنا دوره اولاده د 23 تیرمه د نونری تایبتی امریکایی بو سوریه جیم جفری سردان ترکیه کربو او برایدارین ترکیه را هفدیتن پیکانی بو لیبلی دوی هفدیتن یکم د انجامک ارینی در نکتبو جبر کو ترکیه د خوازه لسر سینوری سوریه دوره که آرام کو 102 کیلومتر کوراهی او 400 کیلومتر درجهی اوی هبه آواکرن او کنترل اوی د دست ترکیه دابن لیبلی امریکایی داخوازه ترکیه قبول نکه او د بیجه بلا دوره که 15 کیلومتر او د بن چاودیری هزین هپیمانی دا به آواکرن. ورال erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.